na machana ye media fisem neba mi amekọ na afi Cinco de Mayo waba na fa amana nsem ni nano ono enso atimi de ba betu ye ni nanoma no enso atimi akoyie pa enso atimi ho na said the nan 70 kono ka ho kono bandia mo ayedin ye yemfa bi bat amanfo complaini enso atimi he safo animu adum ze ana no wa mo edin de man ma won ze bright ozu edim komo ho ndino sa bepe na sitie ye he se no betimi adane na yendim komo na ye ga na yem Premier League nim match week 18 starting yamepa weekend see and now match week 18 no and so start the first one no ba na wie ye na no eyekwesi starting yamepa edachna na say na Ghana Premier League match week 18 no hon sensem enso sitie Accra Lions etifie to omonso e their friend Mediama Sporting Club sanso and akwasiada game chirebeto aso Asante Kotoko ebo Kawela United Baseke Holy Stars to nsa e their friend Accra House of Folk Bechem United any Nation Service nebo Young Apostles any Instructorman Football Club enso edisi ani Brekum Chelsea ebeto nsa their friend Vision FC sanso na Heart of Lions any Timo e friend Adrenal Football Club nebo ubenya Timo a je friend FC Samates 1996 the defending champions omo enso ni Dreams FC nebo na afei Lagos Cities any the league leaders aye Bebiani Go Stars enso enadi bomu a eno ene said yensensem no enso free ho ba mede to ani mene enso ewadwodien so na second round yi ba be start referees ni su referees ni tiem referees ni gidie sase ya chichiri yense de agu omachi ene ye bomu yem pan nenso em so omo no omo suro fear of victimization ti omo ntimi nkasa per report ni per checks ni kire se 17 matches a your boy in the first round no emu 4 pe ena mponifo enso atimatia referees ni ka enti referees no omo ye den ena kodi matches no omo ye den na pre-finals kodi matches mako 13 na eno enso atimi aka no eno any referees no so ben omo na dom didi nkomo am omo su nanso omo su akere hwan no omo ko su akere no referees manager oni eye GF no eda eye insukuro mu ti hwan ena omo ko masem enso atibidi akere no eno enso ya asem se ba eno ne said ye no man enso esi kwa me de ho sem no ede to anim na won say games ahoro enso etimi beba so ede ho sem no etimi ede ato anim na yenwuram na afei nsem no yensan to so emfama de won say eye Brekum Chelsea and Vision Football Club ena ebo na ahead of the game coach Jefene ye Nana Kweku Ajiman enso ajibre achechiri mu how a second round no mesi fa no and this game in particular omusi prepare ako jinam coach Jefene Nana Kweku Ajiman nezemni. I mean, I don't think we are crestfallen. Playing against Kotoko in Kumasi and at the Babaya Sports Stadium was always going to be a herculean task. But of course we went there and of course we saw we couldn't conquer, but that experience alone is going to push the boys to a different limit. It's just one game out of the lot. A second round is about to start, so I think my boys are already well motivated. The loss itself is a motivation. Going into the next game, of course, they don't want to lose twice, so I think that they're going to give Chelsea a very good game. At the training grounds, whatever we've done, how the boys have showed up, I think that it's also an added motivation for me as a coach to go into this game thinking or knowing that my boys have trained well, they've done well, they're well prepared, and then they would actually give Chelsea a good game. But in terms of motivation, I think my boys are already motivated. No, and someone Nana Kweku Ajiman, and so they are to just say, oh, in terms of preparation, where your coach what was an brand na prepare ye or the new match CC year or many Brekum Chelsea near match match when we ma Brekum Chelsea no e be boro madwen no montias yeso eno ene nsemo ono enso edit to na Vision FC omo players need di nkomo na ba ko say e ya ade game we no omo mfa media grow yanko ni nti nsemo a opani no enso etimi kan results wise no nya results ayepe playing against Asante Kotoko is a good feeling, a big club, a good feeling. We have a piece of boss again. Never seen it, and you're bad, you're good. Very bad that time because you're calling your plan. I because you could lose by margin. You could do a game necessary and to man say, but if you do no be able to after 1 or 2 days, I say.
Obia man so attitude they can be okay. Tinimakaze. Yeah. Because Obia determine say match we are saying winning because we have previous match I boy. And your results are not pay as midi can no. Makasene and bad because results wise no results are pay. Playing against Asante Kotoko is a good feeling, a big club, a good feeling. Will be a person who boss again. Makasene and bad, good, very bad that time because your colonel, your plan, I was a could lose by margin over. You could do a game necessary and Timan say, but I would do no be after. I don't know someone vision that since who did in coma. Yede to ani me na enso e wadwumadie no so yentoa so na yendin komo ye comedy ma ka na media ma enso aye announcement bi an announcement we no e player ma promote no enso from a junior side obnaba senior side ne enko ne ye the way a promote no enso si fire ye e de ma atima ye friend media ma Eno enso amponsa omo enso atimi a promote ni sa omra na omewuram enso wo mediama bobo ko ni from omo feeder club a jefa no Rose Park na Prince amponsa enso atimi abawuram a ono eba begirema hwe atoto tunyama erema timi efre no mediama na ese mediama fo no enso start promote players no hwese ne do ban enso besifa akọ de amomo eno ene nsem kakra free hoba ena no pai me de to anim enso wo dwumadie ne so na wonim se opani a jefra no toado enso atimi stay enso Ghanaian Premier League ne no ena mpanefo ni bi ADD di nkomo kan sem erefa opani a jefra no toado ho chastela kiremu se otoado tena na wo tena ne de emise FF4 no enso enhyeda ni bibia o metimi aye ama obi anso ba be adwuma because of sikasa nsem ne contract ho nsem nti ena ma owura jefe no toado enso etena no wato akoso enso atimi adi dwuma na no ena nsem kakra no so free ho ba me de eto anim jem free ho ne enko Bebiani Gold Stars ne ko Bebiani Gold Stars akache dia coach jefe na Frimpong Mans wono ena ye head coach under 17 no ono ena san head coach wo se possible say Bebiani Gold Stars and bet me win Ghana Premier League because over out of 51 points no mutimi 33 points ha net as a trese ekoye omo enso betimi age Ghana Premier League no enso atimi de si omo na so na second round you start omo ball against Legon Cities enso omo first game no say omo prepare ye omo kom akọ hwe enso atimi atoto nioma eno ene nsem kakra e free ho ba me de to ani me ne enso e wadumadie ne so jem free Bebiani Gold Stars akate yemfia ni ntirim enso ewo timu a Jefrano FC Samatters aso na FC Samatters mpanifo enso se emre ho omanya bre enso de ma coach efene Christopher Enin so betima ya adwuma ama bibia enso atima ko ewom say the first game of boy as head coach de ma tima ya friend Samatters 1996 and timi anko se no msipe for the first time Accra House of Folk ekonya point enso was samra boy ne important mu nemom omo hwe akomo mutim popo omanya ntobo se de ma Christopher Enin na omo gidi so betimi atene ne omo enso atimi edi amomo last year samre na Ghana Premier League dom da so nenso ne omo Paul Masinma omo hu nenso omo still omo ogidie so ohuru efe ne Christopher Enin betimi aba na ifo timi abetene ne omo enso atimi edi amomo a eno ene nsem kakra free ho ba mede ma wene enso ewo dwumadie ne so Legon City sakache ena mede ma ni kire wohu se omo enso new yesi we friend banfo aba wose wo besese sanimom adane dane ne omo na me bowuru omo akache na me players ne bi edidi di nkom na mu kire mu se nsem no panini kano se saa na beko na saa no beye enso atimi de amomo de a na echese no beye de enso atimi de amomo omo position omo da enso betimi asane omo betimi adane ne omo ani na afi goals ahoro no omo enso atimi ahyehyehye na wins no eno enso atimi aba eno ene nsem a Legon City zakache e free ho by na no pai me de to anim enso ewa dwumadi ne so Bechem United
and I'm demanding or assistant coach, Jeffan or Saiwa and sweat me for an incommodium and I orchard say dear, Tima friend of Bechem United Jinaye, players are who mutimi pre nan and sweating yaba or more hair, so bitch my fake now for English piano and bitch me from my catchy on the ball now for Ghana Premier League no or more and sweating me so meet me or say possible say Ghana Premier League no or more Bechem United or more and subit me and no name Sama or Saiwa assistant coach and my Bechem United and so edit to Jamie Honsam no and ma enso e wadwumade so memfiri ho na memfamani enso enkyeremu House of Folk akache House of Folk enso etima ya signings ni bia ma noma ekoyi enso etimi di mo na sesei omo se fans na sesele no ma si kono aha omo na mo mpanefo bedi nkomo na omo aka acho mo se de wi anoma enso si kone de ebe ya enka Legon City ho no anase babiomu si akan Legon Park no omo ntimi ntoa so na omo nsi akan ho because de wi anoma si ko eyi ede mo ho ne de so omo tena ho a ebe boa ama noma enso atima koyi nto omo be start sa campaign no na omo aka acho mo mpanefo se ya omo nsi akan enso Legon Park na bibia ntimi koyi na mom sa game no emiti standard ta ebetimi ya host team ya friend Accra Folk and after Kumasa Sanoko to continue or say ya Sanoko to Korea crash folk near body ya or me free ho now for my baby see a kind of crash sports and name say yes sadia next a games are who nano or Munsia kind and so our Legon Park why no in Samoa if you are crash folk I saw you by nano pay me there 20 minutes and so our Jumadi so me for in chim our Kumasa na feminin komo our Kumasa Sanoko to Kwaso and a brantia Jeffrey Justice Blay on low attendance as your fans in my park fans in MS support you no and someone Justice Blay and so edit to jam in home 7 no Eddie Mauni. Oh yeah, because me care year 2019 I'm buying no. Na ye bo matcha e wa ha. Me grab me free. Tell them na me busted a parking inside there. Me who supporters na and you saw say e coming. Until me who say it's really bad. Until yes supporters say until me Embra and Mesha Parking one because play do who supporters are no team in up Bobo. And league in India. Oh, league in India. Once as I take out a big crowd in India. And no one is someone Justice Blay and so Eddie to do the whole Sam Eddie Ma and no part else our Jumadi so record of Cassia and the fans a park and say players no I need boom bomb Justice Blay and so didn't come up and the cheap players and the fans now but the whole Sam no at the air 20 minutes our Jumadi so on consistency abas I no go to qua on more than 120 pijano Justice Blay and so Casa edify home. Okay. Me if you ask us no bia ne how oti us no bia yankopon ye de obo no me de ebia anytime bia me determine say ade me kwakoye no first enkoyimbi ye ne dia ansa na bia me amaba me personal way say yankopon boa me na de me kwakoye bia no enso amanfo ani because me free mediama eba kotoko de me kan share my dream say apart from kotoko me mbo Ghana Premier League team bia make an to ho ema House of Party matter nti sa adwene no wo metim a ema me shakotoko je say me put me best because me say me ye a me didi ewo when say oye ni ye a obedidi e wa asane kotoko no ho enti no dina park na so ani tigro de beto na watimi atwa enso atimi de free ho nti eno ne nsem a ya Justice Blay deputy captain edema Kumasi asane kotoko enso de tudwa me de ho nsem no ede ema na abranche fe ne intimanu the most improved player edema Kumasi asane kotoko on game omo ba bebo anioma asesa edema asane kotoko nti how things have changed e wa asane kotoko no intimanu di ho nkomo. Me can say last season send na me can ja jinyina ne no manko yi team ni nyina ne no manko ya mai by best start this season no me catch them who say like the end last season man in year no this season me must add ni si anabia ade ana me ya emwa me no I was saying between free no man na this season me determine
na me focus on game bia ebebo ana ya matches ne so. I don't know someone team manu edit to for the first time. Macho cameraman, the camera is stable. Bia clear. I know Orlando no pictures and videos near clear na. Let's say bia dead. Orlando no. Academic and professional commentator. And our team say what in your man enso etutu to Musano. Bia to din yama me ko 5 ho. Na 5 di amano nsem no enso atimi di abrɛ yan ko amano ne bi nsem ho 5 di Mario Ricardo Varas 5 di Mario Ricardo Varas on say obo blue na obo gold ewo mu na obo black patterns na kire say nyoma koyie pa de ma into ojo samba o top o down here come up me that's opening me that's pa na when na make makwa pa oh for your collections also udu bogobra udu Boston Street okay on for your collections until you do Boston Street the India boys okay desert man nom na wa nom no one so staunch Man City fan okay the enchi omo ina na bibia nya fan na mo ne nsem no enso emfamranti no yenko okay Brownson ye kwa mo na ne no pay ye dia mo ne nsem later scene an eba na mame mfan tu anem se no UEFA Europa League no ze games ado pina no enso etimi ko so na no pay de on samade mamo e wo jumedes na sa UEFA Europa League matches a enso etimi ko so benya Manchester United no omo so ngatna Old Trafford wo e she kanime no atime France Rangers for no almost take can back where they want some mamo na mame fan to just after the game openye France Ruben Amorim on Manchester United manager after say on winning by 2-1 manager no head in some way to yanim. We didn't deserve it, that draw at the moment, and then I think it was fair for us to win a game that we already knew was tough. In this moment we start well. I think the pace of the game helped us because it's different and you can feel it. We try to do things. We were better with the ball. Sometimes we controlled well in the beginning, and then we lost the control for 7 minutes because of some bad passes and some transitions, but then I think we create the best chances to win the game, and I think we deserve to win. Winning some Manchester United manager Ruben Amorim to and after the game and I paid one somebody to them at for Jumadin so na yabusan say at Leandro Garnacho so no ne future I uncertain dia na woka adia for Leandro Garnacho ne future. I'm focused on the games, and this year his player for Manchester United was really important for us today. Let's see the next days. Yes, no, I am some Ruben Amorim di to Jana no pay. Ya don't somebody ma ya tier for our Jumadian so. Mamin phone to just on sa Tottenham Hotspur. And some na kwa we Germany kwa share Canadian sa ama tiaji hofiam team no. Almost so at Canadian Mamin ka was after the game. Tottenham Hotspur manager Ange Postecoglou Edin Komo after game no. Outstanding by the players, full credit to them. Winning away in Europe is always difficult. Irrespective of the situation you're in, but the situation we're in, just a really unbelievable effort. Great leadership by the experienced players. We really needed them to stand up today. I thought Matters and Sonny and Rodrigo, Benny were outstanding. And look, first half I thought we played really well. Created some really good opportunities for ourselves. Maybe could add 1 or 2 more. Second half, we kind of looked a little bit fatigued and sort of had to hold on a little bit and defend a lot more, which we did okay for the most part. Obviously, when they scored, then the game tightens up, but great finish by Sonny to give us that extra buffer. Teno yan sama Tottenham Hotspur manager Ange Postecoglou di tujwa anopede won sama de mamo dwumade no so na mame mfam tujwa se ukọ UEFA Europa League table no so a eno so eso a shepa Lazio team no won de din kan won kwa 19 points Central Frankfurt osume no a won kwa 16 points Athletic Club osume se kwa 16 Manchester United team no toso na mo kwa 15 points na fe Olympic Lyon atoso no mo kwa 14 points a ya de won sama de mamo dwumade no so yamfam tujwa se Juventus
news team na confirm say Randall Colomwani almost some team fan on low 50 because the season band no Randall Colomwani ekosi akan Adama Lavetia Signora ya don some ngale tujala tefo dwumadie so yam fan to the Chelsea team no omo go so consider Leandro Garnacho eso mo sanso team kanom sanu ade baina no na Napoli for na lead this kwambia so asebo no omo sanso team kanom say dia mensa kan say team afensa Chelsea enso nganya brome panam say team afensa Napoli for no omo so nganya pull out from the razor ya don some de mamo dwumadie so yam fan to ja say Borussia Dortmund team no omo so nganya step back from the race to side brantia ya fansa Marcus Rashford omo face na watwebia katua aya 350,000 pounds na yeska adesa Dortmund team no omo so ngantimi 20 no kasanya adesa wo metim so dibo na chibiwa ya desa ansam ngale tuja ade matefo dwumade no so mamen fon to desa okopan na ansam no preference Joshua Kimmich no na season endia na ne contract ono ngane to preference Bayern wono na adesa contract nso atima expire mamen fon to desa team preference Madrid for no enso nganya boa ne January anko mo pe na won report ayansa kanasa amfa osabo no enso ansa new deal amfa mabayan na nanya de se January no wo metim so ngaja branch for se Joshua Kimmich ya den sound de band say summer transfer window no so no se na bia bayan team no enso antima convince branch for se Joshua Kimmich and want team so ansa new deal dia like sabo no e be ko for free ani na no enso na dia ba unse zemina no ya dia no so de ma ya tiefo na no pai enso ojumade no so bra ya de to dia sa ukopiemo enso no RB Leipzig adasa no so managing director panya fasa Masan Shafa papa no se mfa to de se besi nei anya de se wanya offer bia enso dia free team bia o se ope e bia no striker fasa Benjamin Sesko na no se we ne confirm se akoda na fasa Benjamin Sesko e be ko so sia kan enso na de ma RB Leipzig team se na Arsenal team na fe adasa Manchester United team no ana fe clubs outdo pina no na omo pe Benjamin Sesko ana pe this answer no enso na de tuja admatefo dwumade so ni na no enso aye de ba mamen fon to wanim sa eno na catch us na Blantia ye fon sam Ronald Arroyo e betim so sign contract extension enso na de ma pass na kwanra wotim so sign contract extension no mamen fon to this until 2031 Blantia ye fon sam Ronald Arroyo e be sia kadama pass and after some wotim so na de pen say paper so asan contract de ma pass until 2031 na we ya and proposal to the long term girlfriend ye fansa Abigail busa Abigail menu atna che obaware mi ana Abigail an obaware menu kasai wa Jessica gun bottom watim so na proposal de cha girlfriend fansa Abigail Abigail so no etum so na jatumani na no enso dia ba de won sam no e de tujo de matefo dwumade no so mamen fon to de say Napoli for attention na wa brantia ye fansa Karim Adeyemi so on say Osia Kadema Borussia Dortmund team no mamen fon to the 45 to 50 million euros and a team of France Napoli for no omo so nedin komona kwasie on we nim sabrantia fansa Karim Adeyemi no omo san so betima ka player no amna be sia Kadema team of France Napoli ya de won sam ngade mamotidie pansa wo ye good replacer than brantia ye fansa feature Kvaratskhelia and a person seminar no ye dia no so nedema ye tiefo na no pai enso ojumade no so na ye call Australian Open sam say emwa dey pan yamfa to senwa ana semi finals me wan dey no eno so timi todwa o reference Novak Djokovic obomoden enso nyane Alexander Zverev the face so ananya game kutu akwa na first set ni yebona after some Alexander Zverev no enso etimi twa Novak Djokovic no na de se Djokovic obi anu wo hwe game ni bia no enwo se na Djokovic enso pra na ne na bonkum na chese oteya wom anti Novak Djokovic antime anto so ngamo game ni bio ama yamfa to the Alexander Zverev no and etimi so ngawini game na minu kasai wa kokopia so fanas ya de won samadi tuja ademate fo dwuades de tia and the san fanas okono wo twansan na Yannick Sinner ana fe ben short no game no ebetima kosu di obawi no adesa ono so no and abante fanas mpo no Alexander Zverev no ebetima so ngadi afie so awo Australian Open
Open finance na no pay de won sam no enso ade to jana matefo adwumade no so na after some abrantia ye fence Novak Djokovic epra one team so nanto game no so no mamen fan to this abrantia fence Alexander Zverev enso din sempi to dwa na o sem na adwie pass o reference Djokovic no enso antim so nanto so am game no na ogide pass no panye fence Djokovic no o kama obia so de se na ne agie pass wonon abrantia fence Zverev no akwa kopie mo fana eno na one side no ana for the other side nso no obetima kama obia so de se o buo kase ademo panye fence Djokovic na se o se Djokovic no tough guy na do baby na se bia or struggle ana se bia obehia advisor no panye fence Djokovic no ana no Zverev na tani din komo ojide pass o pay no inspirational enso na de mano na ojide pass inspirational o panye fence Djokovic enso award money na no o come obia so de sa tournament no o panye fence Djokovic no enso na team win in 10 times intina no spetisan kanwa o metim so book game na kwasitama o metim so na de game na banawia edu baby prenti no o panye fence Novak Djokovic no enso na team to so Zverev de sanseme tudwa ye de won sama de mamo na minim sa video na ready on sam na bra Djokovic enso no enso no wavy fans ne kasa on team to so emobio no at a point na as supporters and as fans almost na game ni bi no na omu bu Djokovic no ana Alexander Zverev de tudwa sa wajide pass mu amutwa ticket ni ate enso na bewura mu nyina no na wom samu di scan ade na tua ba de na mom opeye fence Djokovic no on say on time ya sasa bia no tennis player na all ball na bia ono ano enso free once on time ya sakra and on shedan kasi wa pra on pra and ojire pass abra do baby na chese Djokovic pra na supporters ebu no na adwie pa yente sama Alexander Zverev attitude when he goes out with injury. Yes. I know that everybody paid for tickets and everybody wants to see hopefully a great 5-set match and everything, but you got to understand Novak Djokovic is somebody that has given the sport for the past 20 years absolutely everything of his life. He has won this turn with an abdominal tear. He has won this turn with a hamstring tear. If he cannot continue a tennis match, it really means that he cannot continue a tennis match. So please be respectful and really show some love for Novak as well. Yes, and then some abrantia fans Alexander Zverev to ja and I paid on some de Mount Djokovic no on time plus sabra obo game na we kura no just the second timer who first Novak Djokovic no and so get me prior one team was the last time I see our way back 2009 na quarter finals on Andy Roddick elbow and a reference empono Novak Djokovic and so to me and so prior one team was me no kasa no so ne Zverev one team so nganto so ni na no enso de baka krabia man de no on say Madison case aba modern enso natwa baba wa ye fansa aga sweater ginti emfan to da sam yankopon ya aduma man de enso no on say fanas na todwa Madison ma baba wa ye fansa Madison case on ya baba wa ye fansa Arena Sabalanka ana de fesu yankopon ya aduma china e wo Australia no pin fanas ni na no de todwa be gina so de sia yankopon ya two brushes Fibo Ventures na Kofabe Daso. It's 0241 545 646 and 0200 600 934. Ask for toothbrushes. They will soon need. Mommy. Yes, my daughter. And then I'll talk property washing machine. And your papa said, it's here, dear, I'm a sin in Tenso. Now, some from me in the news. And she will come out. Tell me, I met a property washing machine. Sasa, dear, say, but dear, what the ice cream do you mean himself? Mommy, I didn't know to property free. A Chilean Casa. And to the addition more and say a bottle wine. And train in a Munkania. And I will also a papa. Hey, I don't know. Say property air conditioner, fantastic. Daddy, I know property and
conditioner. Property air conditioner. Who saw ya and them high? I said I special compressor the shame. It's a money down so. The net I can't anymore. It's in foot room. But I don't know where I'm mommy. So we pay do extra for Tony Sack our Accra Spintex and also Kumase for Tony Sack our Doom a Bay Methodist Church. Property. Sompa Preco. There's nothing worse than your multi-bet missing, but nothing better than having it saved. Bet Saver. Here's Kwame and Yao. After hours of planning, both have locked in the same perfect multi-bet. Big win for United, over 1.5. And both teams to score in the London Derby. But who could have picked Leicester over City? Or a high-scoring game at the Bridge? There's nothing worse than having your perfect multi-bet missing. But there's nothing better than having it saved. Bet Saver. Win, even if your bet misses. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no nefa wosiremu nefa wonasia besi ase ho no se ho techima eno ene efa ne sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wosirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me nanu me bisa kwa so kwa brochu. Kwaku, afraid I'm a cool. Then cut our cranny. Hey, and you make connection man for dingo for secret when you are telling them son. Oh, Express Group Adormenti, I couldn't wire for. Up a so to Quan Cosiandia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. More person to Quan Koye Jumansu, a bit Midwako Dubai, Qatar, and as a South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwai Kumasi Asafule by roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more how much show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. The ones that now from toothbrush no. Why you toothbrush no? You Ashford. Nah, we deny Ashford dear. That's so evident no way. Who that the evidence then? I don't need Ashford toothbrush. Oh, sweetheart. Ashford toothbrushes no. We're one of different types. She abena de ya mokubi. Ashford Princess. And I'll drag you the so Ashford Galaxy. Would you na irano so Ashford Evident. Media so Ashford Executive. And now media no so Ashford Friendly. Without Ashford toothbrush card. My dear, Ashford toothbrushes are good ready. And your papa, your oh, do me ye granny beer aquasisho. Ashford Prince, Ashford Princess, Ashford Friendly, Ashford Evident, Ashford Executive, near Ashford Galaxy toothbrushes. And your Fibo Ventures now call Faber Dasso. It's 0241 545 646 and 0200 600 934. Ashford toothbrushes. They will soon need.
Titi, Mammy for 20 Ghana. Me pay for phone and quine quan. Sisia, send your Ghana Conedia, your 1010. Mimi one, tell so dear. You so beyond in your pay. And until I made for me bundle. Your data they call packages are F. Yeah, made for me bundles. Send you in need home. But star 530 hash. Not top made for me bundles. Sisia. Telecel. Connecting energies. There's nothing worse than your multi-bet missing, but nothing better than having it saved. Bet Saver. Yawa mu nyina che makwa ba. Ya tena si account bitibe enum na abo nongoche. Wabeja fo atena si Friday special. Anope assembly etiawa. Can someone love two people at the same time? Oba ne bema, obi betima tena ka say me do. Obetima do nipa mienu abom. Wati. Oyini wati e kire ho. Omo mabo ama fans. Azanti ebo akwa ba biu. Now what to say? Oyini. Now pom to say. Eno pay se me da proso no. Obi betima tena se say oyini wo hei. Oso odo mema mienu odo mu nyina abom. Odo bia epe. On no be tabi anase obetima do mo. Se ke makwan ma oba timi ware mema mienu a. Obe ware mema mienu nyina so do mo. Bema ehia ma mienu kan obetima do mo. Se ba se ebia namfofo kra na se emmemu kra no. Yesi ma mefo no beto be ye dan a owo doba baako wom. Wani ebetima ye ho. Enya dwuma da. Pa obi obetumi ado nipa pe. Se me do obi apeni Yesu Kristo. Onu kwa na betu aka se me do obi ape. Edie na ama nipa no. Wo free odo baako no akope foforo. Na chese baako no elaki bibi. O pe bibi particular bi. E wo sa ba na wonya no ha. Eti enya odo. Eti na me kope. Eti anu eno no enya odo. Eti wonya wo ho no. Ti no wo pia kope foforo. Eti se wo pe pa kokoro ready. So odo no a wo ma wo no ye content. Edi mu a bibia ye je. Emema echiti nyina echiti wo mo fa ma nyina no. Wo bebusa no o padie bia ne yire no onto bi nyama no. Ana ne girlfriend no. Onto bi nyama ida so mu no. Na ho siesie enye. Enyema 1212 bia wakohu e wo we ho. E na ma na chi na ka. Achi no. Okofia ye bo no. Kasa gina ne so. Ba oba ha ya bo ne babe. Wo didi kama. Wo be ba ho. Sa odo no mumi enu no. Sa wo okaso be wale me be pe. Ebe ye 40 na 40. Ebe sene fa. Ebi enti na omo kra na omo gidie agye atum so mtunu wale dodo no. Ya na ma ne complain say de bia o seketwa ne dem. Enu ketwa ne na so kra na bako. So hono e bia o 40. Emu ade. Eji ntumi nya pe. Enya say e pe dia sanka pe. Ade no wo say wia no e dwane ko baabi. Na senti sa baabi o ko na hono enya odo. Eye bibi no okope. Eno na e last na ase dey. Sebra sa wo odo no mamu nyina sanka ote ho. Ko betra for the baby ote na. Enti odo no ntimi fa ma baako. Se me do mu nyina pepepe. Enya dwuma. Se ma fa ma mienu me do mu nyina pepepe. What so odo sa ana se te ko be ma ka se me do wo so me do na se ba ko do no ka na no ana e be sene fa Sompa bra na kuma mu no oboa wo de odo no pa mu mienu no na se onye ni metima aware o na nso so na bia ma be do me mpena bi chen wo sa because ade bi opeso hu o me ha no wo hunu wakohu o mpra no ho na ne do na ko di mpra e be di ho ba wa no ye ma wale wo se me no wo ma me ye ma sede ba se ye ka odo pa ne mani chie ne dia e wo baabi na se onye ni na chese wo do no e bia me do na me ware wo ba odo no chese tumi sa wo o odo sa yi bra odo de sa odo sa enu ti na de bia me ka se ka wo be ware obi a wo suro nyame se de ya wo ka se obi o ko Sunday school because obedu baabi no odo na sa no
wanya obone obekai se woyɛ obone a wayɛ bone atie nyame nti odi nyame suro no bedɔwo ebedi wachi kakrakra ti eno na de wonyɛ no kakrakra na yeso wanya kodonkuya bia wo fa test no na odi ende akoyɛ nyame suro mempamo Kristo nti but say ye gi ani odomu de ono wo it is a bema bi say obedo ma mienu at the same time oboa oba bi so obedo ma mienu at the same time ehu entimi nye possible da adate boa so okasa mama anti madie odon chichi mu no Yankopon pa bia ma wo mu sa ema die say oba se metima do mema mienu at the same time die haram but mema die how is it possible say bema do it Bible say Yankopon bo nipa o ni suban so ani se so nipa na hoya bema Yankopon wo no ye nyina odo ye nyina definitely God na say Yankopon do ye nyina no eduru ma bi Yankopon say me do Jacob me tan Esau ayo nteno so no no you know the history behind it. The history is what? On say or say what time Jacob. Was it with Jacob na me tan Esau? Then na buy. Say mra abrante no koto ni panyin. E de kwaje aduane no. Ene ni nhira no. Ye hwie ma ni nua ketewa. E na o tan na buy. Asuafo du mienu no. Yakopon no mu nyina. Yesu. No, Yesu no mu nyina. But no one favorite. But me say na no. But me say no one favorite. Favorite answer na abrante Peter. No ko Yesu nchen regularly. Woni ne kasa. Say bia no na ma ne bedo no. Na me say e chen wo mo aka no. But I do a nchichemu say be ma say me do ba mienu miensa no. E ma de omo nim sa ho ya mfa adoma sa adoma che. Omo ntimi. E ye de adoma che de ma me. E me ma ne nyame e de ma wo. O ma de bo ye no kure. Ya chede soronko nyame de dom ye ya japade kese pa se me betimi ado mama mienu e no ye don say o ma ye don say me bosumi akatua na say bosumi akatua no say ye times me chem fafa me da mamu nyina e no ye odo she abuta na ka odo ye de bia odo ye de bia na o ye nu so che de ne wo ba dindi chema ne kasa obetima chem mienu de amamu e ba asante ene no mu disa e ba na be uche wo ma mienu na mo 55 wo do mu bom enso so bi edu na so a ya ba bia ko no 4 times na mo ntichim teni akweta no mo ntichim ebi edechi omaye nya no mpo da nchen tete no mpo no tete no mpo no mampani fo no mu fie konkan ya first omo tibika chomo kunu mi say omo na eka on se mi wura dia dru die wura fi ababa wa bi na na fe na ayi no Hagar no woni Abraham tie enu de odi ni command e benti enye se for satisfaction na me ba ade na okay, we sao it's Abraham a problem. Good. Did Abraham love Sarah and Hagar at the same time? Wana kweta o kan na no bi say Abraham to nyina no I get no fine be the problem it no I be say oh he popia de ne nantu akweta back to Asante odono and the bra Sarah catch Abraham say on pamu Hagar no wo pamu no nana odo we nya dio na Bible no chiri mi say ababa wa no mu nani atra ni nton o ko na abofo ekusa ma wura san ko bre ho ase kwese wukunu ase ne kosom wo wan oba ne bae the Americans e ma de me oba ka se wontimi no mama mi no oba de ontimi baba ma beti bemma nyame bonu suban so ne seso I don't say that obedo ba kwase na me ka se ya ka se obi do obi a eye suban bone bi ebia oba no de ne dia che ne bema bia for some time bi woni nyi ne ho nemo mpo oba cha wasa de che na you move on yes anetie oba be na say obi ipa be na netie onye obone ana say won bibi ntawanta bi ani bibi twitwi bi ma normal by ma ba nature de omuntimi no emema mienu be mema omaye na make say before this contemporary world no ye wi aso man na no nware miensa ne nan odo afuo mo twitwa wudie nie edu anwumra wachecha amamo okumu nama omo amonche ede ebe na papa no wanye edu nan so wachecha amamo
we beda kakra we enti papa no wanya de obi ase pa Nyankopon no bo so ne asase sike wo chem obi ase obi anya bi ama obi ase nya sika ni bi enti obeka se yentimi be man timi nkyere love ana se odo yenche mani pa mienu a man emema bet wa rebiansa ne nan mo na sum badwe no ama rebiansa ne nan no does that construct say odo mu nyina odo no o ma o timi no ne say o timi no ne say odo wo pepe aso wode wo ya so den kakra wo ya so den kakra ana se bia wo ye nyamba hu bia obetia ba o peche obesa ajiwa ba na se obeka se bema na obema obi a wontim na oba ba ko obeda otiba do miensa so he ni person ka sa asem na yes ana meka se baako no wotimi do no baako 100% se wo ka se bema no o se wo for no nko ano se wo 100% and na se nyema bia o de make say 100% na a wo pe no wo na ate wa ware ho 100% wa chama and me pa odo me de make and odo we are talking about e ma me no timi nche 50-50 adoma be miensa obetimi obetimi ado e ma mienu ana miensa ne same oba betimi ado me ma mienu nyina bo de yifri mu oba de wantimi ya fata na anyini mu oh oman agyan bra the most difficult gender ye ian wo be ma yema wo die seta ye you when you tete wa who baby who me up we do and now when you so and now when you so who baby na mo wutile o ma ade ba ko amon na nyame ase pa ne se e ma ya bo ma ade ba ko ma na nyame ase Yakopon yi be ma dompi e de bo oba ko fa ne tamfuru be nka se me we si abu mu because onim when say when ni ade aye be ma na ni follow body na ko fa ne tamfuru bi se ye de ne tamfuru e bo jata aka menya asatasi so wo da ya sole ya wani so tete hu ya we de hu na no cre that's it popo bibia ya no eno na kire se bema odo bema na edo ba de wo oba okodo we to me no David obetimi amna Adam tin na ni a ohun so oba ne gina ho no one express love kan Adam iti na oba ye ko ya ba ma David Satan me point na make an hold on yaw because me catch you say Nyankopon e ma na nyame ase mire bia se Nyankopon e de be ma dompi e na se ne rape ne fin eso oye na bibia e ka no eye bibia eye wa fellow body no na se ko fa na tefo bi pa na nka odokobo oba enka odo ni atenka na be ma ye nya do ma emwa ani ada oji adinete bi bo no. And that is where Yakopon we nyame because sebe there man be pay wasase so ha memma na sra memma tane man ko da no senka de pa of fan e tefo bi e bo ma ka de mo hu asase so no o mo na nyame ase all right yaw the asante ebu ekai na me ke bia so se etu de wo say obi betimi ado two people at the same time akota e de ne do in the first place e de ne do okay do na ye ka ho asem ne love is giving love is caring love is there wa papa so for ayi utabel ne keka kasa nsem we nyina kire ye akota love no ye ka ho asem no e ye 1 in a million e bia mesi ohini ni atego me se me do no ebi ye na echa na egro yes so atati akota ebi wono ma ye grow no so there's no love at first sight. Akuta, me see 1 in a million. And you love at first sight. Intensi. Se me see how ni dako pena. Na bibi ama wono. Debi. E grow na afei. Mo di pesa no. Mo na mo no asu ne bane. Sa ne mania mani ni na eba no. No atenka bi ni odama. Okay. Ekonanim. So hu. Itakuta ye mema ne die. Ye man even a man okra ye man okra no ebetimi ando akota ye o ma bebre a o ma ware mema na eba edodom pa na bia ne boy bia no ndan na mafikyire baby no mom na no odo no pa na say na just de o ware no enti ontimi no at the same time ebi ne growing no na ye say ode ne betra no wa bedo no that's it. Then so now the love of his life no yeah. Yes sir boy na no office woni ka prena enti na ma bebre bia married woman bi na bia yesi genti adada ho this one yes so na no na bia
a married woman bebre omotane memma bi efa chire ye omone amane x foni bi na ya no mo a difficult say out of the blue oni mo baabia ono be kwakoye saade no oni baabia wo free ba so yo ni kunu kura spy na say they are careful but the former boy bi ne xx bi ne saa ne ma no akota odo de obetima do nipa mienu obetima do nipa miensa obetima do nipa 9 eye one in a million and out of the blue yes love at first sight me see awa me say me do akota na nke mai sabi nyamo asem na ba o mani so anko ba ne wo kodi nkomo saa yede nyamo asem na ba mai ni so a enka if woni wo sai kwa kodi nkomo wa bra wo di pate wo nche wo na wo beto no na me be ma no minim ne che wo na wo beto no na me be ma no na me ne wo na tena ba me ne wo na nkodi nkomo ba mo asem nti wo ba no woni wo no kodi nkomo ma ne kire o sa apo na ebo no kotibidi na fa bibre me odo a me wo ma wo nti no o de bre me ne megidi da se na nipa ba ko na nya mi se de bika e mani nyina akuta se emema wo su bi we ho se oba no kra wonim ni ba bia na ebia onam no akwakoto se bia o wa hu pese o yini fi pese oboa no enye se bia o feeling bibia de ma oba no but ebia me nam kwa wana me drive chom kra no so oba bi de car ya pai mu ano no akohu bibi wo tse de o yini ni se bia wo hunu ade bi wo sa ebia sa oba na oboa no na ebia de wo so woni ne tia wo do no na onhunu sa de ne wo no etia no betima ba se ade na wo hu won ho no e na ma oni akogye ne ho na enye odo akota ye do you can like akota like na de na mi si ohini ni no mi si ohini bibi won ho eye me fe eti wa be penasem sentina love ni gro no every me pe wasem no ana me di be develop entina me ka se eye 1 in a million na me ka se love at first sight misia ohini ni ambe say to baby o so hia no first day na gan so open ahwe obedidi watam bi yes udi baby ah ubu no say asa o dada no asa udini bedi agro misia o just day one na me say me do eri mo asem no oni mi wa ya wo do me oni me bia ne me wo me ho a but ohini is also making a point say me do me no ohini me do no me ne te ho ebetima ba say e bia ohini ni eniema bi ana mabehia awrai otiwe ye fro say mesi adwoa no mehu eniema ba ko mienu bi wa adwoa ho a mehunu wo ohini ni ho ana na ohini ni ye wajai ene ni posture ne ne bia oda di kire mi ntino afa mi hu niema na wo ohini ni ho na oya wajai no mehunu wa adwoa mu enti wa bepa adwo asem ba odo wo ma hini no e wo ho nti onyai no akota odo no aye ka ho asem no usu ene oban ne be kire whether it will grow or die it will die what you say odo no aye ka ho asem no usu ne oban say ebia ne say o kan atema wo kan na make bia to so enti love dies enwu se wo kura but I say niema bi ana owo tema bi se enwu se metwese kan se meku ohene ni but I say ewu ye nti na okope foforo na say first one ewu dabi enwu no do ni chemu saade na me hu ohene ni wo no a eye me fe no ne nantu na basa na nina tutu entutu yi okay na compasa yawe ohini wusia no wogina so wa baba wa empokua bibia gina so ena ene wawo eko basa me soso akwa wawo mienu no me soso ma ho ade anaka ne na me no de da no ebi oba no on complain okay dabi eti yemi anu nyina no ase ho na ye ko no bibia sese eti ye na wose yete ho asese minya wo se ne na wositie ebia 10 years ago. That makes sense. Also so nyame sane na me sitie 10 years ago no. Akota what must. Enu ti no me bo ti say wo yaw no. Unya ne sa. No ono so nya wo sa. Na wo ka say wo sa do ba fofora. Then me say wo no wa nya fair to ono because nyankopon bo me be ma
Okay. According to Bible, ni yedi nkomo ni adede. See a description that say Nyankopon e bema. Aye. Nyankopon so bo nipa sa ne se so. Nyame e bema. Se ni Nyankopon si do wiase do mu ade nyina. O ka se ne Mary do wiase do mu ade nyina. Ana o ka se Yesu ma be Hawa. Debi. O se ne Nyankopon do wiase do mu ade nyina. E na o nipa won ne se so ne suban so no. Se bema no boy. Yes. Into a bema. And a bema no. Ebe door. Ewiase mu niam nyina. Even at a pointer, oba ni di na ni man ni ye bone no. A o si wonko bre no. Still bema ni show care. And in love oba no man ni ye bone no wanku no. Odo no. And ne tena ya akosi di wiase. Ewie ye. Tiakuta. Nyankopon na mentimi baby. Yes. And I'll confirm about it. Ya ba ma menka be mu. O ye na papa Adam tini baby o. Nyankopon. Yeti ye baby. Na kofa ye no beka ye ho. Ense se oba nko a. Na me ba. Se ye no so ama. Ya na nka na Ghana ke. Anka wi ase ke. Nyankopon be me ye fili. Oba ma de. Nyankopon be me ye dua bi ana se aboa bi am ye di na fili. Na ye nyame se. O man, dem me ka. Right chima folu pro ma mi bi ni kunu yenu. Eti enye se asante ebo aka se na ma de. Eman jimi no mi. Awa hihye fua mo de bia. Emma toda etsene na no hini ni kura ka se utumi sia bem se guy ye fine. Enti obetuma do no. Exactly. Akota emma ne de enye bebire se bema. Yahweh, mami kanso. Ade abebe Yahweh, nature, culture. Any niema bi na restricting mama ema na yesi ye ma kwan. Ye ma kwan mo pre se mema ema 1 2 3 yaw ko bi ebe choose ka obe ko na obi ti ho ke be kon kran no circumstance I am making a statement. I'm saying all things be equal. Emma omo demonstrate sa suban ni nyina no the Bible is describe omo emma obedwamanfo na je se o multiple men meboa ba bema ya papa Abraham one for mama you know but no 15 near the yes but what I'm saying is Yahweh what I'm telling you say it is also inherent in women.